Nongeye guha ikaze kuri YouTube channel. Ikintu cya mbere ngiye gusaba mbere yuko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi ni uko utangira wandika comment utubwira uburyo ubona igihugu cy'u Rwanda. Ubona igihugu cy'u Rwanda ari igihugu kimeze gute, igisirikare cyacu kimeze gute, nimba koko nawe hari ikintu waba ubona ku gihugu cy'u Rwanda kidasanzwe, usige igitekerezo cyawe muri comment. Ariko uyu munsi ikintu tugiye kwibandaho cyane cyane ni igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda, igisirikare gikomeje gushidikanywaho hirya no hino hano ngaha mu bihugu bituranye na Afurika. Ni nyuma y'uko umutwe wa FARDC urashya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda kikagaragaza ubwirinzwi bukomeye cyane, aho cyapfubirije ibisansu byinshi mu kirere mu karere ka Rubavu. Ngira niho bari kurasa, aho ibi bisansu byavuye mu mujyi wa Guma birashwe na FARDC byerekeza hano ngaha ku butaka bw'u Rwanda i Rubavu. Ariko u Rwanda rwagaragaje ubwirinzi bukomeye cyane ku buryo ibihugu bimwe na bimwe byatangiye gutekereza yuko igihugu cy'u Rwanda cyaba gifite igisirikare gikomeye ndetse n'intwaro nyinshi, ahubwo nabo batazi ingano yazo. Ese koko nawe niko ubibona nk'uko ibindi bihugu byatangiye kuvuga ngo u Rwanda ni igihugu gifite ubwirinzi bukomeye cyane, yewe bafite n'intwaro ibihugu bimwe na bimwe bitazi? Nimba koko nawe ariko ubibona, siga igitekerezo cyawe. U Rwanda ntabwo rukunze kugaragaza intwaro zarwo, koko nibyo, kuko ibindi bihugu bibikora. Ese wari wabona igihugu cy'u Rwanda na rimwe kiza kikagaragaza intwaro zacyo ngo dore intwaro twaguze, dore ngizi? Wapi! Ahubwo u Rwanda ubona igikoresho cyarwo ari uko rugiye kwataka ahantu runaka, hari ikibazo runaka rugiye gukemura, nibwo koko ubona ko mu gihugu cy'u Rwanda hari umutekano ukaze kandi ukomeye cyane. Iki ngiki nacyo twagihurijeho. Ntabwo na rimwe urabona igihugu cy'u Rwanda kigaragaza intwaro zacyo, ibyo bita kuronshinga. Wapi! Ntabwo rujya rupfa kuronshinga, ahubwo u Rwanda ruza ruje gukora akazi runaka, nimba ari ahantu hatari umutekano ruje kuruhazana, bityo ngicyo buri muturage wese akabasha kumva atekanye, ariko nta muntu n'umwe byabangamiye. Igihugu cy'u Rwanda rero ni kimwe mu bihugu bifite ibisirikare bidashidikanywaho hano ngaha muri Afurika. Ariko nabwo ku rundi ruhande, igihugu cy'u Rwanda ntabwo ruza mu bihugu bifite ibisirikare 10. Mu bihugu 10 bifite igisirikare gikomeye hano ngaha muri Afurika, nabwo u Rwanda ntabwo ruzamo. Wakibaza ni ukubera iki u Rwanda rutazamo, kandi tubona rwose igisirikare cy'u Rwanda ari ndashidikanywa, hari igisirikare gikomeye? N'ubundi ibingibi impamvu rutazamo ni ukubera yuko nabwo igisirikare cy'u Rwanda nk'uko kitagaragaza intwaro zacyo ari ibanga, ni nako igisirikare cy'u Rwanda kijya gushingwa cyashinzwe mu buryo bw'ibanga. Reka bari byo turebera hamwe muri rusange impamvu igihugu cy'u Rwanda kitaza mu bihugu 10 bifite igisirikare gikomeye hano ngaha muri Afurika. Ugiye gusobanukirwa kandi ku kandi. YouTube channel uriho rero ni Rwanda ni Future. Ngwaye kaze, kanda subscribe kugira ngo tujye duhura mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, ukomeza kumenya ibigiye bigezweho hirya no hino, haba mu myidagaduro, politike, hose turakora kugira mumenye amakuru agezweho hirya no hino ku isi. Igihugu cy'u Rwanda igisirikare cyacu kijya gushingwa rero nk'uko nabikubwiye, ariyo mpamvu nyamukuru tugiye kureberaho, cyashinzwe mu buryo bw'ibanga. Igisirikare cy'u Rwanda ubundi kijya kuzamuka ku muvuduko uhambaye, cyangwa se gitangira gushingwa gake gake kigenda gikomera cyiyubaka, byatangiye mu mwaka wa 2016 rwose. Nibwo igisirikare cy'u Rwanda cyatangiye umwitozo uhambaye cyane, yewe ari nabwo abasirikare bamwe bo mu gihugu cy'u Rwanda batangiye kuva hano ngaha mu Rwanda bakajya kwigira igisirikare mu Bwongereza. Nk'abo ngabo bagiye harimo n'umwana wa Perezida Paul Kagame, yewe n'abandi bagiye batandukanye. Iryo shuri ryo mu Bwongereza ni ishuri rifite ibigwi bihambaye. Ni ishuri ryigisha abasirikare b'ibwami, Royal Military Academy Sandhurst, niko iryo shuri ryitwa. Ni ishuri ryanyuzemo umuhungu wa Perezida Paul Kagame, si umwe gusa ahubwo ni babiri, Ian Kagame ndetse na Brian Kagame, bombi banyuze muri iryo shuri. Umwe yarirangirijemo mu mwaka wa 2018, Brian Kagame, nako Ivan Kagame
yarangije kwiga mu iryo shuri rya Royal Military Academy Sandhurst mu mwaka wa 2018. Ejo bundi mu mwaka wa 2024 turimo tuwusoza ku itariki 15 hafi aho ngaho, nibwo n'uwo bita Ivan Kagame nawe yahasorezaga imyitozo ya gisirikare imushyira ku rwego rwa ofisiye kadete. Uyu mwanya Ivan Kagame we kuva yasoza muri iryo shuri ritoza abasirikare b'ibwami mu Bwongereza ntiharamenyekana inshingano azahabwa mu gihugu cy'u Rwanda mu gisirikare. Ubwo uyu Ivan Kagame yari akimara kwiga mu Bwongereza mu iri shuri rya gisirikare, yasaze hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda agirwa umwe mu bayobozi bakomeye cyane barinda umukuru w'igihugu. Uyu Ivan Kagame ahantu hose Paul Kagame agiye niwe aba amurebera buri kimwe, amucungira umutekano. Uyu Ivan Kagame ni umusirikare rwose ukomeye cyane, umusirikare wizewe kubera umwitozo afite. Yego birakwiye kubera bitewe n'aho yize. Yize mu ishuri rifite ibigwi bihambaye, ishuri ryaciyemo ibyamamare byinshi harimo n'uwitwa Mohamed Abu Minyar al-Gaddafi wabaye n'impirimbanyi zo kwishyura ukizana za Afurika, nawe yanyuze mu iryo shuri. Harimo n'abandi bagiye batandukanye n'abana b'abami bose niryo bizemo. Ni ishuri rikomeye cyane. Nimba mukeneye by'iryo shuri musige igitekerezo cyanyu muri komenti, twazabakorera urutonde rw'ibyamamare cyangwa se rw'abasirikare bakomeye cyane hano ngaha mu Rwanda bagizemo, ku rundi ruhande n'abantu bafite izina rihambaye hano ngaha ku isi banyuze mu iri shuri. Ubwo uyu Ivan cyangwa se Ivan Kagame yari akimara kwiga mu iri shuri, nibwo yaje hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda asinyira gukorera igisirikare cy'u Rwanda hamwe n'abandi, ahita agirwa umwe mu bacungira umutekano w'igihugu, umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Uyu muhungu wacu nawe arizewe. Reka dukomeze rero, nk'uko nabikubwiye rero, mu mwaka wa 2016 nibwo igisirikare cy'u Rwanda cyatangiye kuzamuka gushingwa ku rwego ruhambaye cyane, ariko uburyo cyashinzwemo ni uburyo bw'ibanga. Yewe abasirikare b'u Rwanda niyo bari ku myitozo cyangwa se ku ikosi, imusozi ntabwo hakunze kujya amavideo menshi, ahubwo utuvideo tujya imusozi ni dukeya cyane. Ese koko we ni amavideo angahe ujya ubona abasirikare b'u Rwanda bari kwigaragaza hirya no hino bagaragaza imbaraga zabo? Ni makeya cyane ndakeka, ntabwo ukunze kuyabona cyane kubera yuko kuko nabikubwiye igisirikare cy'u Rwanda kijya gushingwa cyashinzwe mu buryo bw'ibanga, uburyo bukomeye cyane rwose. Ni nayo mpamvu uyu munsi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 2025 ariyo mpamvu u Rwanda rutaza mu bihugu 10 bifite igisirikare gikomeye. Ariko ku rundi ruhande nabwo mu bihugu bifite abaperezida 10 barinzwe cyane hano ngaha muri Afurika, nabwo igihugu cy'u Rwanda kizamo. Paul Kagame aza ku mwanya wa 4 mu baperezida barinzwe cyane hano ngaha muri Afurika. Ibi ngibi si rimwe si na kabiri ubyumva, nimba ari n'ubwa mbere ubyumva, wenda wasanga ari n'ubwa mbere ubyumviye kuri YouTube channel. Nimba ari ubwa mbere umenye yuko Paul Kagame aza ku mwanya wa 4 mu baperezida barinzwe cyane hano ngaha muri Afurika. Nimba koko nawe ukeneye kumenya abaperezida 10 barinzwe hano muri Afurika, nabwo usige igitekerezo cyawe muri komenti. Uyu mwanya rero aho igihugu cyacu kigeze, nta muntu wapfa kucyataka bityo byoroshye gusa, kubera yuko igihugu cy'u Rwanda isaha ku yindi kiba cyiteguye. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gifite umutekano uhambaye cyane. Ese koko hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda kimwe mu bintu bituma bivugwa yuko gifite igisirikare gikomeye, wari wigera wumva hano mu Rwanda hari abana bashimuswe bagiye nko ku ishuri, cyangwa ngo ukumva imodoka yari y'abantu yashimuswe yose nk'uko mu bindi bihugu biba? Oya, ibyo ngibyo ntabiba hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Byose tubikesha ubuyobozi bwiza dufite butugezaho umutekano ndashidikanywaho umunsi ku wundi, amanywa ndetse n'ijoro. U Rwanda rugaragaza imbaraga zikomeye cyane mu kwirinda no kurindira abarutuye umutekano. U Rwanda ni igihugu cyizewe. U Rwanda ni igihugu benshi baba bifuza kuba batemberamo bagasura n'ibyiza nyaburanga bihari. Umutekano uri hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda
benshi baba bifuza kuba barugenderera umunsi ku wundi, amanywa ndetse n'ijoro, bityo ngicyo bamwe mu bibereye amahire babasha kuba baza mu gihugu cy'u Rwanda bakareba ku byiza bihari bakanezerwa. U Rwanda ndetse kugeza na n'uyu mwanya nta gihugu na kimwe kizi ingano y'intwaro rufite. Niyo mpamvu amanywa ndetse n'ijoro benshi baba babyibazaho, bibaza ese kiriya gihugu cy'u Rwanda kuko ibyacyo biba bimeze gute? Rero niyo mpamvu nta muntu n'umwe ujya upfa kwataka igihugu cy'u Rwanda. Ngira murabizi Tshisekedi ni kenshi yavuze ko azataka igihugu cy'u Rwanda, mwajya mubona ibiganiro byinshi, ariko ntabwo aracyataka. Yewe ajya no kwiyamamaza nibyo yari ari kuvuga yuko azahita yataka u Rwanda bakimutora azaturitse umujyi wa Kigali. Ngira mwarabibonye ubwo yari ari kwiyamamaza. Si we gusa ndetse n'uwo bari barimo biyamamazanya mu guhatana kwabo bombi, niyo yari intego nyamukuru, ariko bakimara kumutora akigera ku butegetsi byashiriye aho ngaho. Kugeza na n'uyu mwanya abantu benshi bagiye batandukanye bakomeza kwibaza ingano y'intwaro u Rwanda rufite. Kimwe mu bintu bituma bavuga ko u Rwanda rufite intwaro ihambaye cyane, ngira mwarabibonye ejo bundi FARDC irasa mu gihugu cy'u Rwanda i Rubavu, nibwo u Rwanda rwagaragaje ubwirinzi bukomeye cyane, ibisasu bigaturikira mu kirere. Kagame ahamya yuko uwamwataka uwo ari we wese yiteguye kandi ntabwo bamufitiye, bityo ngicyo urugamba urwo ari rwo rwose yarutsinda. Kandi koko niko biri, afite umutekano, afite ingabo, igisirikare cyatojwe, igisirikare gihagaze neza, bityo ngicyo rwose uwamwataka yamutsinda. Reka dusoreze ikiganiro cy'uyu munsi aha ngaha, ngira ngo wasobanukiwe impamvu u Rwanda rutari mu bihugu 10 bifite igisirikare gikomeye hano ngaha muri Afurika, kandi unamenye yuko ntabwo ku rundi ruhande umukuru w'igihugu Paul Kagame ari mu basirikare 10 barinzwe cyane hano ngaha muri Afurika. Kora subscribe kugira ngo tujye duhora mu biganiro nk'ibi ngibi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.